Kumzlo inavi, amhaki, chigibidi, mucholani sala, Katanikini no mukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kamipini. Amhaki chigtu, Anigini salola, Associated Press Sutsa Kithe no pikiuna. Palestine Hamas terrorist walami kongo, Israel rakuna, Gaza Strip la, Agusha kyu hipola, United States rakuna, Pana raku wishina nula, kanla, Israel raku kupucheni, ena, sapucheni ipi. Ena agushi hipolo, Israeli Defense Forces wushimio ona Palestine mi, Katani, Shiritz ono, Aketsni show alkango bomna rekipitive kyugono. Palestine mi sapuchekimi, United States raku, New York City la husaveke ono. United States raku yipikango, Israel raku show, igona panumlo kemo vekyugono. New York pugila, Brooklyn Museum kingo, alo, akoton hemga kami, kepepagi kiko, kutomo ship sawatsai ipi. Ena museum tipo director shakyu, any pastor nakno, pagola akumlami kamingo, museum tipo board members kamige, Palestine mi sapuchi timi tipakona hevai ipi. Museum tipo la sakipeo laki shakyu, Mayor Eric Adams na ashigeni sololo pikyuno. Palestine mi ko sapuchi kyulono, Brooklyn Museum kingo, alo akoto nemga ship savekyu tim tipakoye, police mi kono panong kumse kalka veniana, pujo api ipi. Amhaki, Toku, Takani Zololo, the Star Sutsa Kithe no Pikiuno, Mexico Rakula, Irinkyu, Amhaki lo, Katanikini no Mukubidi, Miss Universe Kikishelo, Ilonisha Kyuhono, Myanmar Raku, Totimi, Jukivi, Hopumukini Dolo, Mucholani Zololo, Tetson Anderson Kishelvai Ipi. Tetson Anderson ye, designer Jekipimi Lakike Ipi. Amhaki, Chirikini, Ashigeni Zololo, American Broadcasting Company Sutsa Kithe no Pikiuno. Russia rakuna Katanikini na mukukini mpe supuki mukubidi sololono iti tolomo Ukraine raku sas agusha kyugono United States rakuna itage Russia raku hidik shilage kami lakhawatsai ipi United States rakuna Russia raku hidik shilage kami lakhawetsi kyu tipakoye China raku pela Russia raku sas kumsa hidi shipemon kyugongna ke ipi ena Russia raku pela athoka shipen kyugono Russia no Ukraine raku sasa agusha kyu hipuye kikithena tabe pen kyugongna ke ipi amhaki chigiktu anigini tsololo NDTV World News Desk Sutsa Kithe no pikyuno United States raku mi kiptimi laki Ayeghiqha timi kumtsungna aikini usha kyu richest man in the world title itul kyu Elon Musk no totimi kami akukwaye kumolona ajili pungulona peitha kyugongna paukurt ke sa ye kotla akupsa shin kyu shivai ipi Pau court case lucky ye, Elon Musk na Pau SpaceX satellite kamlami totimi hosasa, alho kuthu hupini chekyu wongna ipi. Itagi SpaceX satellite kamlami totimi hodola lucky no pikyuno. Elon Musk na putola Pau rumla alho kuthu ikwachini ipi. Pau court case akinyuno. Elon Musk na igona ago kivi ningu totimi hotsvena ningu sasa ahine shicheni ipi. Pau court case akutuna Elon Musk na Pau SpaceX satellite kamlami lucky villa pikyuno. Niye ationli avepushani tigauna noye input toy iwola ngotslo ipi. Pau court case abidiuye Elon Musk na ayezana lakha chikyu dawai drugs kami peitha cheni ipi. Ena tipakoye LSD ngo cocaine ena ecstasy ipikeko ipi. Ena apunguna Elon Musk na Pau satellite X kamlami kami angkalana aku kwaye kumolono peitha chani ipi. Itagi New York Times Post Sutsa Kithe no pikyuno. Elon Musk na Pau kwaye hipako gongno pani pusasa akibo ikhabai ipi. Eno pono azal hotel laki Nicole Shanahan sasa kimye kile kyu gongno. Nicole Shanahan ngo likimi Sergey Brin ge akibo ikhabai ipi. Sergey Brin ye Google co-founder laki shani ipi. Amhaki chikini ashigeni sololo Dubski wele Sutsa Kithe no pikyuno. Poland gaku foreign minister shakyu Radek Sikorski no pikyuno. Russia gaku gushni ono iki khololo missile bomb laki vesuvetse ipi. Tigongno Poland gaku foreign minister no Russia gaku president Vladimir Putin igona akipimi se ipi. Eno pasho warning bevasai ipi. Itagi panu pikyuno ishung no lawiye
New Poland gaku wishmi opopula Russia gaku missile bomb New gaku wutulo kumze air defense system peitana vekumba veslo ipi New Poland gaku liki kumopu Ningu NATO gaku wutu kumzlo Russia gaku missile bomb kumze vekumba vesni pi khata vai ipi Amhaki Chirikni Ashigani Zololo Hindustan Times Entertainment Desk Sasaki Teno Pikuno South Korea Gakula Alek Pemim Ben Lucky BTS Ipikula Member Lucky Jin Hadna South Korea Gaku Wishimi Lucky Shiveki Wongno Ado Kami Kumsa Panona Ale Pemovekimo Pana Amhaki Chirikni Ashigani Zololono Pana South Korea Gaku Wishimi Lucky Shimoveki Wongno Itihie Panong Ye Panong Bent Gona Itari Kumsa Mlatuvai Ipi Amhaki Chirikni Ashigani Sololo First Trust of India Sasaki Teno Pikuno India Gakumi Ukraine Wushmioko Sasa Agushin Kiwongna Russia Wushmi Ogola Kisu Ekeko Kamie Frontline Likila Russia Wushmi Odola Ato Shakona Panong Uvecheni Ipi Tiganguna India Gakuna Russia Gaku Yepika Villa Kunjikulo Pikuno Tigitenon New India Gakula Panong Tigite Povelo Ipi Amhaki Chiriktu Anigni Zololo NDTV World News Sasaki Teno Ayeghiqha Timi Kumzungna Aikiniu Shakyu Elon Musk no Pikuno You SpaceX satellite engineer Kamna Kodla ni report Shivikimu Nie Tipakoye Akoto Kepi Kumsamway Ena Nie Panum Sachamway Ipi Ishu Stakite Hipado Non Kumzu Shikimti